Abebembezi babanze kuvuganaho n'abebembezi b'egomborora ya Kagongi n'abatura hambuga z'egomborora ya Kagongi kandi bashaba kukwatanisa nabo kushara enguuto ngo habo kuba sente ziriyo nizikora n'emishoro yabo. Number 1 twenda kuboreka project ejeri kuzakorwa neza korwa sente zinga kandi isente ezi nizirganka kandi project eji neza kutwara bwiriki kandi isente ezi zibatushomera buri sente neza kora mu rumoki bamwe yobantaha munonga abo kuba engineer yo kushara urubuto na driver tayine bizubu byani byacaro munayatara niwe shambu munayenda kugira okuwachendeza bahita byono tuyina ngo ashara urubuto orinezo standard measures okutongoza urubuto nduru. Nabwanyuma RDC wambara na chairman w'entebe ya katano Didas Tabaro batongwiza uruguto rwa kilometero 4 n'icweka ururuko ruga Kagongi kurabira cya Kajegere okuza cyandaye. Uruguto rutandikira aha ahari Kagongi ahakora segera kuzibana rushohora ruza cya Kajebere ruhenderera cyandaye mu trading center so no buringo bwa kilomita ina n'ibicweka bushatu nuza kutostinga miliyoni 9 ze sente za Uganda. So nubwo murimo twese gakorwa aha yango barugrading baruleveling kandi bagarike batemwe mfurege yo kushohoza mizi kujya gukaraka. Okurugera hari engineer w'enguta habwa district yambara William Bananuka uruguto runaruza kumaraho miliyoni 9 kandi sente ze nazo rwo mu Uganda Road Fund. Turukoraningira katkoreza sente zo tukore deno buri bokushashira aba contractor ko buri hika turakwata sente zituriyo tutungezo mwako ubu tubashashwe mwe mu kibasemero kuranga bakijuka bazira mu katwa yanze tukanga kurebe cyenkakorwa. Abatura basimire government ahabo kubijuka no nkabantu bawutosha twireteganisibwa munonga aho kushanga inguto zirimbe munonga umuntu wohekere nkesha aho y'umwani ugwa nayo inguto ziri kubi munonga kuko amwe nirizoba abantu babona bashemerirwe Timambara district abo kushara ubuguto bwito bwa Fida Roads narugumbyaro abo kuba tubetwine nke bintu bityo byemishuburo katugire nke bihimba nkomwani nkebe bitoke grosare byona ibintu bare mahanda yo kubera byamu abo inshonga y'amahanda. Mbara district mu budget y'enguto mwakogo etungire sente nce kandi abatura bashabirwa kureberera je ngutwezi na munongo kurekeraho kwigaza emfureje gashakwa Evans Taremu.